ইয়াৰ স্বাভিমানটো বাচাই ৰাখিব বিচাৰিছে দতমা সমষ্টিটো ওৱান অফ দি মোষ্ট প্ৰেষ্টিজিয়াছ সমষ্টি হিচাপে ৰাখিব বিচাৰিছে ই যে আপোনালোকৰ আশা আকাংক্ষা এইটো পূৰণ হ'ব যদি 22 তাৰিখে সবে হিল দল ভাঙি ওলাই আহি ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দিব পাৰে মই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আজিৰ কথা ক'ব বিচৰা নাই আজি কোচ ৰাজবংশী সকলৰ কাৰণে আমি শিলাৰাই ভৱন নিৰ্মাণ কৰিছো মাইনৰিটি সকলৰ কাৰণে আমি হজ ভৱন নিৰ্মাণ কৰিছো আমাৰ হিন্দু সকলৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আলাৰী চেৰাং দিয়া হৈছে এই আঁচনিৰ দ্বাৰা আমাৰ বিভিন্ন বাথৌ ব্ৰহ্ম আমাৰ যিমানখিনি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে এইবিলাকত আজি সাহায্য আৰু সহায় দিয়া হৈছে যাতে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাক আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰো আৰু সমাজখন সঠিকভাৱে আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰো আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে এই চৰকাৰখনে মেলা আৰু খেলাৰ কাম কৰিছে বুলি পেলাই হয় আমি মেলাৰ কাম কৰিছো কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ নিচিনাকৈ মদ ভাং জুৱাৰ আমি মেলা পতা নাই আমি জ্ঞানৰ মেলা পাতিছো নলেজ ফেষ্টিভেল পাতিছো আমি লিটাৰেচাৰ ফেষ্টিভেল পাতিছো আমি বড়োলেণ্ডত আমি ড্ৰামা ফেষ্টিভেল পাতিছো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ড্ৰামা ফেষ্টিভেল আমি লিটাৰেচাৰ ফেষ্টিভেল পাতিছো গোটেই বিশ্বৰ সাহিত্যিকবিলাক আহি কোকৰাঝাৰত জমা হৈছে এই কামবিলাক হাগ্ৰামা মহিলাৰী কৰিব পৰা নাছিলে তেখেতৰ দিনত য'ত য'ত মেলা হৈছে তাত জুৱা মদ ভাং বিভিন্ন মানুহে মদ খাই এক্সিডেণ্ট হয় বহুত মানুহ মৰিব লগা হৈছে তেনেকুৱা ফেষ্টিভেলবিলাকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী কৰিছিলে সেই 17 বছৰত ডেকা ল'ৰাবিলাক তেখেতসকলে মদ খোৱাৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিছে আৰু আমি 5 বছৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কিতাপ পঢ়িবলৈ ষ্টাডি কৰিবলৈ ভাল গুণগত শিক্ষা লৈ মানুহ হ'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিছো তেখেতসকলক আমি এই কথাটো শিকাইছো আমি খেলা পাতিছো আমাৰ খেলা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি প্ৰশংসা কৰিছে যি আমি সিএম কাপ ফুটবল পাতিছিলো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মন কি বাতত এই কথাটো প্ৰশংসা কৰিছে আমি খেলা পাতিছো দুৰণ কাপ আমাৰ কোকৰাঝাৰতে আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ খেলা হৈছে এই খেলাটো আমি পাতিছো গতিকে আজি আমি যি কথা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই ৰাইজক মিছা কথা কৈ ভোট লৈ পেলাই তেখেতে আগৰ নিচিনাকৈ দাদাগিৰি আগৰ নিচিনাকৈ মাৰপিট আগৰ নিচিনাকৈ মানুহক ভয় খোৱা এই ৰাজনীতিবিলাক কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু আজি আমি সজাগ হ'ব লাগিব এই দাদাগিৰি মাৰপিট মদ ভাং জুৱা জাতিগত সংঘৰ্ষ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ তেনেকুৱা পৰিৱেশবিলাক হাগ্ৰামা মহিলাৰী দিনত আছিলে আমাৰ দিনত নাই এই কাৰণে এই পৰিৱেশটো পুনৰ আমি শান্তিৰ পৰিৱেশটো চিৰ যুগমীয়া কৰাৰ কাৰণে একেলগে কাম কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আজি বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু বুথৰ মিটিং আছিলে ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে সবে আহি উপস্থিত হৈছে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো গতিকে এতিয়া মই আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াক মানে আমাৰ নেক্সট প্ৰগ্ৰামটো কি হ'ব তেখেতে ঘোষণা কৰিব মই আপোনালোক উপস্থিত সকলো ৰাইজক ইউপিপিএল দলৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো বাহাগ লাফैनो हानाय साफ्रोमनोबो आङो साबायखर बावदों जे दतमा समष्टियाव जागायजेननायनिफ्रायनो गोलाव सम बिपिएफआ बेवहाय सासन खालामबाय गेजेराव 5 बोसोरल' जोङो जोंनि मानसिया सासन खालामनो मोनदोंमोन नाथाय बिथाङाबो एमसिएलए जानानै दङमोन दा दिनै दतमा ओनसोला जोंनि माहारिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो सन्मान गोनां मान गोनां मोनसे समष्टि बे समष्टिखौ 40टा 40 समष्टिनि मादाव बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दोननांगौ समष्टिया जाबाय दतमा समष्टि नाथाय बे 17 बोसोर बिपिएफनि सासनाव बिथांमोना दतमा समष्टिखौ जेरैबायदि जौगाहोनांगौ बेखौ जौगाहोनो हायाखिसै थुलुंगापुरिखौ जेरैबायदि जौगाहोनांगौ बेनि थाखाय जेबो खामानि मावाखिसै इउजि ब्रह्म बिथाङा बिबान लानानै दिनै मन्त्रि जानानै बेवहाय स्किम हरदों जोङो सरकारनिफ्राय स्किम हरदों बेबायदि खालामनानै दिनै दतमा ओनसोलखौ जौगाहोनो नागिरदों आरो 17 बोसोराव बिपिएफनि समाव बे दतमा ओनसोलखौ गारसोनानै दोनदोंमोन दा नंखायनो दिनै सोलायनायनि सम फैदों 40 समष्टियाव गासैबो हारि माहारिया दिनै सोलायनो नागिरबाय आरो फैगौ समाव इउपिपिएलनो बयनिख्रुइ बांसिन मासि होनानै हारसिं सरकार दानो हानाय मोनसे बेबस्था खालामनो गुबुन हारिफ्रा आवगायबोगासिनो दङ दा नंखायनो दिनै जोंनि हारिया बिबान थाबाय जि दतमानिफ्रायनो
बर' माहारिखौ गायसननायनि जि दतमानिफ्रायनो बर' माहारिखौ जौगाहोनायनि जि दतमानिफ्रायनो जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जोंनि सिनायथिखौ रक्षणाबेक्षणनि जि जांख्रिथायखौ जागायदोंमोन बे बर' माहारिनि बयनिख्रुइबो मान सन्मान गोनां मोनसे दिनै समष्टि बे समष्टिया मोजां मानसिनि आखायाव थानांगौ मोजां हान्जानि आखायाव थानांगौ मोजां सिन्ता खालामग्रा मानसिफोरनि आखायाव थानांगौ अब्लासो जोङो गुबुन गुबुन समष्टि बायदि दतमा समष्टिखौ जौगाहोनो हागोन UPPL हान्जानिफ्राय जोंनि माहारिनि सिन्ताजों जों खामानि मावो दा नंखायनो माहारिनि सिन्ताखौनो नोजोर होनानै दिनै दतमा ओनसोलखौ जोंनि दतमानि दैदेनगिरि जिखिनि UPPL नि दैदेनगिरिफोर दङ गुबुन गुबुन माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोर दङ धोरोम आफादनि दैदेनगिरिफोर दङ बयजोंबो लोगो लाफानानै UPPL हान्जानि मिरु आफादा थांखि लादों जे बेबाराव 2025 मायथाइयाव जेरैखि जाया दतमाखौ उद्धार खालामनानै फैगौ 5 बोसोराव बड'लेण्डनि 40 समष्टिनि मादाव बयनिख्रुइबो साबना हामना समायना जौगानाय समष्टि हिसाबै जोङो दतमाखौ गायसननांगोन बे थांखिखौ UPPL हान्जाया लानाय जादों दा नंखायनो आङो बाहागो लानाय बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयखौबो खावलायदों जे जोङो गोख्रोङै खामानि मावनानै जेरैखि जाया दतमा समष्टिखौ उद्धार खालामनानै बे मोनसे जोंनि मान सन्माननि जि समष्टि जों बयबो मान होनाय मोनसे समष्टि बेखौ उद्धार खालामनानै बेवहाय जेसेबां खामानि मावनांगौ दङ 5 बोसोराव मावनानै बेखौ जोङो मोनसे जौगानाय थाखोआव लांनांगोन आं नोंथांमोन बयनोबो साबायखर बावबाय इयुनाव आरोबाव रायज्लायबावगोन बयनोबो आंनि खुलुमनाय अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों साबायखर मानगोनां सारनिसिम जोबोद जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोबोद बेसेन गोसा सारा बिबुंथि लाखिलांनायनि थाखाय आं बेखिनि समाव मोनसे फोसावनो लुबैदों जोङो जोंनि बेवहाय नुजाफैनो हानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरिफोर आरो मोनफ्रोमबो बुथनि दैदेनगिरिफोरजों सारा थख'यै रायज्लायनो सानदों बेनि थाखाय साफ्रोमबो बुथ कमिटिनि आरो प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरखौ आङो दतमा जोंनि ब्लक UPPL अफिसाव थांनानै आङो माने ज' जाहैनो खावलायबाय आरो मानगोनां रायजो राजाफोरखौ दसे समनि थाखायबाबो गोबां खस्थ' लाफैनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा ब्लक कमिटिनि आफादगिरि जानानै साबायखर जासिदों आरो मानगोनां रायजो राजाफोरखौ दिनै जोंनि बे माबायाव प्राइमारि आरो बुथजों रायज्लायनायाव नुजाहैफादेरनो नांला सारा एसे थख'यै रायज्लायनो नागिरदों नंखायनो मानगोनां साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आङो गुरैयै खावलायनाय खस्थ'खौ खस्थ' सानाजासे नोंथांमोनहा पार्टिनि सार्थ'आव दिनै नुजाफैदों बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिनानै आङो दिनैनि बेनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो बयनिसिम